Kama usimthandile abamthandayo bambiza ngayo usimthandile nawe bomthandile ke Khomi simthandile cover na hope mnana hope you okay man. Welcome to another date ikote ne date phakathi na some sort of tourist pretty much fellas ish cover and the hot sekas face the hot sekas sizosiqophelela mpahla fethu sizosiqophelela kusho izofika the hot sekas bafethu you understand can come on operate manje fellas kuyakupera hle ubakutshela bawuzokala ughost okuthumile urunyaka kota enalishashalaza urunyaka kota enalishashalaza today ngikhoyi 1 phethe isiqephe asifunda sisona isiqephe nje silingana wonke umuntu lesi esentombi esetshishi mfethu uzintroduce ubani okwabani intro yakho. Sure, fetsi tsopo isiqephe mina wana only the fucked up one kemfana la hapa ke la yithi ra china ishona manje kubo ayi man kubo kambani umnandi isiqephe sentombi today man we want to get double got that to share questions. It's not an interview angifuni uzothi interview le mngana shama chips mngana test my chips yaqaba shakubo okay fair shama chips mngana okay lekothi hlule phakathi neside lakho kuneside lami uyabona this thing is mngana Q&A if unemibuzo ngoghost uyayibuza if ughost unemibuzo ngawe uyayibuza you understand siqephe udume ngane kasi uchunane kasi ubane kasi obvious wonke umuntu wazi ukuthi siqephe sentombi la bali igama lakho straight igama lami le ID aish ghost lama ghost uyalifihla hayi tshela abantu etla ama chips tshela abantu bayalazi abantu bayalazi lelo akudingeki wazi waye ngingafuna ukulisho la basiphazamisa silwa nabantu asibazi yabona kanjani ngisa-understand ulwa nabantu anibazi ma umuntu vele kunabantu la especially ma wenzane into enyane ezikanye ama-chips ngena ama-chips ungawanda okay ma umuntu unyana wenzanyana into ezikanje yabona ama-content creator so nami ngirong ukubiza igama lami ngitshela abantu eligama wenza ngendlela zakhe ukwenza kufana wena ufila free so nolwa nabantu la endaweni and abantu bakhona awubasibasi khona la endaweni mina babangazi ngosicephe ba right la ngoba because balwa nawe labantu nibona ulwe nalaba yayibona okay mfethu Roza ushaye last first party we rate iquota out of 10 kwamanchi fellas mfethu please follow manchi fellas online please go and follow ekujima ku10 ngingakayidli abanye yazi angeke into khona sijwayele letho so kwalethu ugel kayi bayela ngalethulala wona uyajola kodwa mina ngishadile nomfazi afu mina ngishadile akusimi free agent imost yabo la Alex ama free agent not well ayi does understand something usiqephe uchunana usesigela wenzani usiqephe ukwenzakalani usiqephe ngendlela yakho describe usiqephe ngendlela yami ne siqephe entanethulile mara mangithola chance ngiyaphapha enyaphapha mngani wami usesigela uruthunana ngisesigela ugeleza va high school ngiqedile high school ngiqedile mngani wami usemayo thina leza ama smash pass ama certificate swalanda ku smash pass mara sibuye nazo kubo pasile fair angandaba so like us bakucabanga ngano nasiqela like sibazi la ntwana ama smash pass ndema TikTok yabona intwana inyane eziphaphela no shama motivational like nje ama motive speech what izinto say kwabanye abantu it's motivation kwabanye babone ngathi uyayibona mara at least kunabantu abakhuthaza mina I feel like ekaslam is not where ngathola khona support ayikho ekasi mina support apha Alex abantu ba divided abasupportani ngale ndlela bekumele sisupportana ngayo ikhona support efeyini inahamba ngeyibona uyayibona inendlela zayo kunalo ukuthi lo uthanda lo angeke ungithande nonke vela kusimi imali ngithande nonke nami kubo last week that week befika abantu kayikasho baloko bakhuluma into eyi-1 you understand but I don't like angithanda ukukhulwa abantu I just like that
wena kufika uthayini ke wathi abantwana bayiyana wara kwafika ulekhonja wachaza ngendlela yakhe la ucebisa intombi wena uthini ngaleyo ngifuna ukukhuluma wena ngendlela yakho hayi bakhona laba ba right bakhona ba right bakhona 50% or 30% hey percent wrong ebhayi khona most yabo ba right or most yabo ba wrong. I feel like abanomntwana wena mawumbona kuwe ukuthi afike kuwe wena umbona right mina makafika kimi ngimbona wrong yabona mngana wa scheme mngana sha mina ngizenzile mngana ngizenzile ngizwe ngandlebenye kuthiwa kule ndawo ngesasikhathi bekuskinywa phela Alex bekunokwenza kanje emarumini abantu bevalelwe lapha kwenziwa amabhanti bandi train so kunamantombazane esikakhulu abakuma social media right now kuma IG bamahle bathintini bakhohle kwaba ke benziwe train so ungayifakazela na leyo nto ramanga leyo nto abantu bangitshela leyo nto bakhona badumile manje sithi omama bhetha athi Alex kanti labo bantu ama background wabi history abiyabhetha bake benziwa itrain abantu abayingakhi because angiyazi ngize ngayenza mfethu makuthiwa itrain abantu abayingakhi lapho ngani wami yabona mangathi ngiyayibeka nenami yeah itrain angazi ukuthi abantu abayingakhi angazi ngasigibela istimela but khona abantu anobaziyo bakugibela istimela khona engathi mina babona beleqwa uyayibona and nakhona besides ukubona yabona indaba ehlali mfethu yazi into ezikanje lamajita yenza into ezikanje anokuthonyuke bona masihleli samajita kunesikhathi samajita yabona angasho ukuthi hayi mina yayibona besi uyayibona beke kahle mfethu beni istimela bese stimeleni so most yamabhethi ke Alex bebe schema back on the days and manje most yabo amabhethi la Alex vele bake benziwe itrain akusilabo abaskima kuphela mngani wami baningi abake besides ukuskima nani singathi ukuskima ngokwento enjani besides ukuskima nani labantu laba bebayenza lento baningi mawungathi hayi Alex kuphela khona bazi aba outside abake bakhitshela istrain istimela ngani wami sizibonile sikhulile sibuya fair angitshela mawungibona ungabona intwana encane ngoba ngizimba uyayibona mara besides mngani wami sizibonile bazenzile abanye abantu angitshela and singabheka amantombazana ukuthi aroma akhona nabafana abarong amaships awukuzi kodwa amathanda abantu abangazi mngana nami asisaba lezinto siyadla yayisaba alibobo waje fa vidile asaba kodwa ngisho khona sanda baba ungitshela ukuthi uyi out wena umdala uyoshela ingcisi se high school uyijeleni nawe uyi out so samota most amachita like Alex bathola nabafana namantombazana se high school Mahrutman atila nentanga zethu Mahrutman manje nebese mara singablame na Mahrutman kuphela nazi intanga zethu ziyathanda akubade thina sinamali babaye kubo so most yamantombazana Alex because wase Alex azokhulumela inkasi most yamantombazana Alex bathola namahrutman because amahrutman enemali ena abantwana bathana khona sesikolweni balambile bayalapha abantwana balapha inokuthi ungathi most yabo bajolela indlala ore because of not bayalapha phela ingaba ireason yabo bajo ngala wami kodwa wethu ngidla idla mngani wami khululeka ukamele sicebe isitombo lithathaphi mngana hari ngokungena emlomeni sicebe sentombi sicebe sentombi sana leka maleli lebuya kwenye inja yami inja yami phela sisicephe noma solitshitsha asukulingana hayi asikulingana do you think like Alex akusekhona amajiji mara mawubheka ngendlela ubheke ngayo bakhona bayabaleka ngoba bemaningi nje ngiwaziyo mina maningi hayi mina ngazi maybe ukuthi lezi zinto zamajiji angizinaka okay yabona ngithi mina ngiwami unowakho dala how many years in job and there's amajiji how many years in job how many years in job skijima kuma 5 nyana 5 nyana stand 5 years okay wakwamchithela before ndanwami uzongilwisa naye lo muntu yabuza
Ayishwabona ubuza indaba zakudala. Ayishaye kuyayenzeka obviously. Futhi ngama mistake. Ayishi mfethu So balento mazala oJola ochithe naye ngathama kuyi mistake vele ke lokho. Mfethu bokwentonyana ukuthi manje yabona uthatha wavala umntwana la around Alex. Wafita naye. Yeah. So most yabo girl because of so qala ukuthi labo girl uJola nabase Alex ama mistake most ya. Akusukuthi ama mistake. Mina ngijolile mngani wami yabona. Abapaya bomeli ngibajolile. So ulezi bezive abantwana bekwa Mina ngakuthi yabaqapha labantu yabaqavela futhi yabaqapha. Ngilezi zikhule vele ngizincanyela. Yabona bengiploma namaGrootman man. Ngizincanyela bomeli, bengikhula ngincanya bomeli, ngincanya imali. Yabona ya le lifestyle yamaGrootman impahla. Ngithanda zona lezo zinto. Impahla. So okay sibile kuyimpahla. Do you think most amajita la Alex empahleni bayayifake impahla zabo or bane under pressure or something? Bathi le badesha. Benzani? Badesha. Yini ukudesha uthuna model? Unokushaya umoya. So uthi amajita Alex kunamanye ashaya umoya nje le Alex ukudlula yonke indawo. Ayikho indawo engenamuntu ongashaya umoya. So kunama out esicabanga ukuthi bashaya original kanti bashaya umoya. Akumelanga siba mention vele. But kunama out esicabanga bathi nabashaya original kanti bashaya umoya. 99 athi fake it till you make it sizwe ngabo. So abakhona bayifikayo till bayenze. Awuthi njani isikele? Bengile ntwana ephaphayo ephulusho athi ngikubekele sona from ephulusho vele athi ngikubekele from primary. Yeah. Primary ngisuka lapha eDr Knaki. Oh, Yangitshela. Bengintwana vele esijayivelayo. Esikela bokunegroupnyana ukujiva, bokunampantsula, amabhojo, ama-NN, mina bengijiva isipawe esikela. Samba ama-competition besithatha amakhapu senzani. Ngiyintwana ezincanyela ukujiva yabona impilonyana leyo yeCloud yabantu. Yeah. Ngithanda ngisaseyintwana. Yabona lempilo yefame nyana. Ngiyabona ngibuza wena because of wena uwantu wawasabantu ngiyakwazi. Yeah, lempilo yefame ngithanda ngisaseyintwana. Yangitshela. Ngiloku ngiphusha ngijiva. Ngifike ephulusho. Mangifike ephulusho ngiyabona mana la impilo different abana. La kwamelo phapha. Angithi ayibona. Okay sharp. Vele ngisuke ngaziwa abantu vele. Bengijeleza vele nabo neveli ngara. Neveli Centropolo. eDr Knaki bengijeleza. Felo. Mangifika nangale phulusho ngisamthola sisonke. Yabona siyazana namajita yabona hayi. Feli mina bengintwana esigela iphulusho vele bengile yantwana ethanda amadayisi. Ileza amadayisi. Nabo memo bebangibiza ngomalume. Yabo mem? Yeah, malume. Ngintwana encane bengibambela iumbrella mina esikolweni. Bebangibambela iumbrella ecorridor. Mina engikhule nazo ubani ukubambela iumbrella why bayasaba nje. Izinja zami azingisabi bengiphatha imali. Angithi benginemali. Imalini bukhera marine esikela so. Mina bengikara 50 rand kuyaphezulu. Yeah, bengilezi esibuy plate every day now yazi. Face. Emgavaveni bongangitholi. Bongithola makuthande mina ngiloku ngiphethe. Ngeza ama cheese boy esikela. Yeah, bengilezi ama cheese. So after like so do you think Alex ngisasikhalbe bokutreat kanjalo abantu because of cheese boy ntwana? Do you think ama cheese boy Alexander baya ba-treasure mabharo or bacimela yana stand? Mina akusimi cheese boy. Bengi cheese boy esikolweni ngoba bengiphatha imali esikolweni. And nakona ukuthi manje bengikhera ukuthi yonke le mali buye endlini bebanginika leyo enye ngiziferezela emadayisini. Yangitshela uzenza self-made cheese boy. Bengidlala amadayisi. Akusimi cheese boy. I'm not a self-made cheese boy. Angazi still cooking. So bonke laba bafana beklisa because of uphethe imali. Yeah, lapha yabona lapha bengekungishaya mile kothi yabani nithi yabani. Yabona nasesikolweni bengekungishaya. Hayi ngeke bengekusti kungashaya mina bodlala. Buzoshaya isikolo sonke. Yangithusa mina mnganami no. Isikolo sonke siyangishaya because of ngithinto osicephe. Ngisasebenza phulusho futhi bengihlanya kakhulu. So you think a lot of people have been abantu bengakutshuni because of that thing? Abantu ababhaya mina bebangancane. Namanje abangithanda. Ngathi yini reason bangancane because that time you understand obviously buyile but now yini ngakwenza abantu bangancane lo. Ukuringa evara. Wena utshola vawe. Mina ngijole Alex. So since betha bokhela bas Alex ama ora do you think kelwa khona ora? Akanayo. Angithi basho kanjalo. Kelwa khona ora. Basho kanjalo.
kubo kushuta kana or Wena uthini wena? Ngibuza wena. kimi wait so or kalo for me angeke vela ngifuna bona bamthandi Yeah. bamela athande mina Okay, out of 10 ugelo wakho already ugelo wakho out of 10. ngimka 100 100. Should like Alex ma ugelo wakho versus abogelo bas Alex, be honest bro. Versus abogelo bas Alex. No gelo wakho umfushisa kakhulu. Abogelo bas Alex or ugelo wakho. kubo gelo basi Alex no gelo wami Yeah. hayi angifuni bamlandelela akekho kule into zabo lezi Yeah. mina umuntu omakashisi mara for me uyashisa So kumele angashisele bo shisela for 1 year she is. yeah for mina hayi ethatha ikhaphu for me Akekho ugelo umshayo ka Alex. hayi bakhona abantu bahle bathi bayenzani bathi inini mara bheka mina wami angido wami ngimlande ngimbona ukuthi u right for me should you right bona abahlale nobuhle babo feed with no brains Yo. So vele bahle labantwana but no brains. Yo. abaningi ghost wena utshela ukuthi kuyadlalwa la labantwana laba bahle baningi abanangcondo Hlela amantombazana Alex sithi bahle kanti bona abanangqondo. baningi abangenangcondo bahle hayi ukuthi ingcondo esikolweni nana mara like mo khomithi Kumenzi. yeah baningi ngana baningi amantombazana So do you think wakho unengqondo wena? one Yeah. awami sihlanya sithu Onhlala ngendlela. lewe ngihlanya ngakhona uhlanya ngakhona sihlanya sithu sezwana No, okay. So since I was schema vele the last time I was schema was the style and ubunemali. How many girls okolala nabo per day? hey ghost Since I vele all out. awuthi ngizenze ngathi ngazi isilungu ayibheke pardon angisazi ngenze ngathi ngiyazi Nithi how many girls okolala nabo per day in Alex that time no nemali. Just be honest to utter ngifana. amantombazane ngingalala nawo mara ghost ngishilo ngathi samatshiji mina nomama wakho Okay, in the teacher obvious I need solo teach, you know. Back in the days, in the last future that thing, life indlulile le. angazi mina ngaze ngabana In a day, I never come gelanga. ghost mina I never count namanje body count amange ngitshela ukuthi ngake angazi No, yeke le ukuba you never count. Ngisho mina day. Ngelanga ungayazi lento ngelanga ozokutho ubhebha bona noma ngelanga ungazi uba how many guys I sleep with. Ngelanga mina mfethu post mfethu amantombazane ngokwalala nethu ngelanga. hayi post angilali namantombazane Ngolitshitshi. engilitshitshi Right. Into right leyo ngona into right leyo. Hayi le. Lela wayifuna uqeda kodwa yayisaba le kodwa. Yesaba le kodwa. Yesaba le kodwa liyakwami yesaba le kodwa yesaba le kodwa. manje ghost kongiquestiona wena uphi mama Mina. Umama ukhola mfethu. khona mama Khona mama. gijima kuma how many years so I know we going to 1 year, you know, no. 1 year 1 year. something 1 year now. yeah pushing But kahlala Alex, so yeah. oh hayi abafundi laba babethu abangena or No, I didn't say that. Girls from Alex they have order for me. Look. You know, I think being a quiet Alex until I find someone. You understand? Being a Alex until I find someone, then I find someone good like us. Then I was like, oh hey. You know? Yeah. Do you have another question? I'm from interview le nokuzo me. bo kunjani isigela ghost Let's go. I don't wanna lie, bro. Girls, to me was not that fun though. I don't wanna lie. Now I'm having fun in life right now. I'm having fun. Let's get it out. I don't have that moment where I'll be like, oh my god, it's good. Nah, then was true. By the way, man, if you like the video, man, you can kindly share, subscribe. This is the first nigga who I thought in life, bro. Niggas are scared of this God anymore, bro. I don't know. Like, you come and test the God and 10 people, it's not 10. God, love you. Love you. sikupenyana intonyana yokwevala abani shuni manje bafethu intonyana yokwevala ngentinyana azivela naphapha abanye benu baphapha abanye benu bathanda indaba mina thinginika indaba yabona manje ne mina mngani wami ukutshela ivala baningi abantu abangilesayo Hey, Alex.
Bakuliselani. Baningi. Tell mina bakuliselani. The way ngiphila ngakhona, the way ngenza izinto zami ngakhona. Chips. I don't care ukuthi ubani uthini ngami isikhathi bani. Yeah. Uyayibona? That's why ngenza izinto zami. Yeah. So like abantu bayangilwisa. Bakuliselani. Yona leyo nto leyo. Abobani la. Uyayibona? Abobani. Baningi mngana. Bakuliselani abobani la. Baningi abangilwisayo. Usule la. Abobani la. Uyayibona? Mara bengithanda ukuthi kulabo abangilwisayo. Angitubonile bapostile na kuma shade room. Bathi isicephe sama drop. Angazi ngilele nabo yini. Hayibo. Wakwayibona i drop yenza kanje inyawo mara ghost. Ngithi abobani laba bathi abantomazana athi wena ne drop. I shade room angimazi. Angithi usifihlile uthukile drop. Hayi kusho laba bona bayazi. Mara kubo bona labo mina ngithi bheka lento le message mayihamba ifike lapha kubo. Uyayibona? Uzwani lalelani. Lezi zinto lezi enamba nezikhuluma mina ngithukanga ngithunyelwe ngihamba neza kwami ngihamba nezithunywa angede nayibona bheka lento lula nina nonke baku-shade room angazi uwe yena ubani usisi ubhoti mara bheka ethi ngikutshele ethi ngiqale if usisi shuthi I escaped you if indoda escape umphephile kushuthi ngimscafile phela awu ngizoyithatha phi drop makuumuntu wesifazane kushuthi uyena onginikile drop shade room makuumfana ke awu kushuthi lokwakini udlile ngiyabona ubhebhusisi wakhe ayi angiyazi shade room itholakala kuphi angiyazi nami ngisendela i-screenshot lama post angithi mina asithi labantu bakhona mara ngisendela i-screenshot zokuthi bheka hey kunje yayibona mara bayangikhuthaza abantu bese bathi bayakhohlwa ngami bona bathatha legama lami balibuyisa sekukhuluma ngami sebangibiza ngesama drop sijwayelwe kubo sambe kubo futhi siqedwe kodwa futhi ngisabe futhi like share subscribe man okay follow bakuthola kuphi follow TikTok Sicephe Sentombi IG The Real Sicephe Sentombi Facebook Sicephe Sentombi WhatsApp Sicephe Sentombi unavailable shit like share subscribe man all I can say niggas are scared for God now they want to touch God anymore nigga say touch the God touch the God man love you share subscribe don't look at that social media all day and see what niggas got and just start losing your mind. Niggas grinding for this shit.